Sithanda ukubingelelana samukelana sonke umhlaba wonke jikelele babukeli labalaleli kwisifundo sethu sesihlanu kukota lethu lokugcina kuona lo umnyaka. Ngithemba lonke liyabusiseka lapho elikhona sisizwa amaqiniso ngelizwi likaNkulunkulu mayelana ngokufa lokufelwa lethemba esilalo ekuzeni kwenkosi yethu uJesu Kristo. Mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo nzanxusa abangani bami laba engilabo namhlanje ukubana baziveze. Ngiyalibingelela abathandekayo ngegama likaJesu Kristu oza umasinyane. Siyalamukela esifundweni sakuleli iviki okhulumayo ngoThalente Ncube. Salubonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu asinike impilo, asinike futhi elinye ithuba lokufunda ilizwi lakhe. Siyalamukela sengathi ngabusiseka ngasona lesi sifundo. Mina nginguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani balaleli lababukeli. Siyalamukela esifundweni okhulumayo Ncube. Asicimezeni sikhulekeni. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga leli thuba lokufunda isifundo esikucela ngomoya ongcwele uba nabe lathi asithungamele kunye lababukeli labalaleli sizisise khona kanye ufuna ubana sikuqedisise ngasona lesi sikhathi ngoJesu ngiyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga ithuba esilitholileyo namhlanje kuyona le iviki ukuthi sixoxe izihlobo ezithandekayo. Isihloko sethu salona sasona lesi sifundo sithi sona uvuko ngapha kwesiphambano. Iviki edlule besikhuluma thina ngethemba kuTestamente elidala. Ngithemba libusisekile sifumana ithemba kuTestamente elidala kwabadala bethu endulo ababekholwa labo ukubana lukhona uvuko, kukhona okuzakwenzakala, ukufa ayisikho kuphela kwendaba. Kulona leli viki sizakhangela ke ukuthi kuyini okwenzakalayo kuvuko ngapha kwesiphambano. Sinanzelela ukubana uJesu wayengakafi. uJesu wayengakabuyi la kuona lo umhlaba. Kodwa siyananzelela ukuthi kulabalingiswa abathile uJobe wayekukholwa ukubana kuza kuba khona uvuko. Uthi ehlukumezekile ethi uyakwazi ukuthi umhlengi wakhe uyaphila, uzabuya azohlenga amnikeze ukuphila okunaphakade. Khulume ngoDaniel, ungaya kuDaniel chapter 12 verse 1 to 2 uyasho ukubana ekugcineni wayekukholwa ukuthi indaba yovuko ikhona, kuza kuba lo vuko, abanye bevukela ukuphila okunaphakade, abanye bevukela ukulahlwa. So zinkolo kumbe inkolo eyayikhona endulo esilayo esilokho sigagadlele namhlanje sifuna ke ukuthi sixoxe ngabantu Ncube abake bavuswa endulo. Bafa, abanye bakhona bagula, bafa, sebemele bayengcwatshwa, inkosi yangenela bayavuka. Abaprofeti basebenza bamemeza bayakuvuka. Sikhangele ivesi yethu yakulona le viki uJohane ngu11 verse 25. Siqeda ukubalalanza nxusa abangani bami lapha batsho abakuzwisisayo ngesihloko la ngevesi yona le abakufumanayo kuyona le ivesi. uJohane ngu11 ivesi ngu25 lo 26. Vesi ngu25 ithi uJesu wathi kuye, mina ngiyikuvuka kwabafileyo lokuphila. Lo okholwa kimi uzaphila loba ezakufa. Njalo lo ophilayo njalo ekholwa kimi kasoze afa lanini. Uyakukholwa lokhu na? Nanzinda. Yes, isihloko sethu sithi uvuko ngapha kwesiphambano. So siqhubeka siza kufunda kabanzi ukuthi uJesu engakabuyi bakhona abavukayo. Ngubani wayebavusa? Hambe babezivukela yini? Amandla ayengawabo yini? Kumbe ukhona ovele
wayebavusa njalo uJesu esebuyile lapho emhlabeni okwakuqala bakhona futhi abavukayo ku New Testament babevuswa ngubani ngapha kwesiphambano uJesu engakafi babevuswa ngubani kambe babezivukela yini kumbe ukhona owayenguye owayebavusa Siyabonga. Sikhangela khona lapho ngapha kwesiphambano ngizwe ngithatheka ukuthi ngapha kwesiphambano nxa bavuka abafileyo babonakala bakhuluma kukangakanani ngale kwesiphambano ngizwe ngisiba lethemba elitsha ungifuqa sibili ukuthi ngiqine ekukholweni kwami. Yena lo akwavusa lawa amandla. Okungithathekisayo kakhulu Maforo uthe ungenisa isifundo wathi kuvike phelewe sikhangela ithemba labendulo ekuvukeni. Kodwa leli viki sikuthola uNkulunkulu ese demonstrator eseveza ukuthi lokho abakade bekukholwa kumbe abakukholwayo kuyi reality kuyenzeka ngokuthi ahlasivusele abanye bethu ukuveza ukuthi amandla okupha impilo kumbe amandla okunqoba ukufa akuNkulunkulu. Amen. Siyabonga. So amandla kuNkulunkulu. Singabaqamba ezihlobo abavuswayo endulo. Endulo esilayo umunye wavuswayo ngubani? uMoses. Mose omunye ngubani? uLazarus. uLazaro yes wavuswa nguJesu engakavuki yena uJesu. Uye kubhuku lamakhosi siyakuthola ukuthi kulabanye abafelokazi ababelama dodana abo ayesefile kulomama umshunemi kube lo mama lo weZarafeli wafelwa indodana yakhe bavuswa angithi phela yikho esiyakuxoxa ngakho namhlanje babukeli labalaleli sizakuqala ngenceku yenkosi sike sikhangele uMoses hlobo ezithandekayo iqhawe owahamba loNkulunkulu kuthiwa ebantwini bonke akula muntu owayemnene njengoMose kodwa kuyenzakala siyakhumbula uMose abesechaya idwala kuthiwe angalichaye akhulume ledwala kuphume amanzi anisayikhumbula indaba uJehova wathukuthela wathi Mose ngenxa yalesi senzo awusayi kungena ngapi eKhenani kwaba buhlungu kuMose ukuthi kasayi kungena eKhenani singakhangela thina uJuda ngu9 lo Luka ngu9 verse ngu28 kusiya ku36 sacupha nje amavesi khona lapha uNkulunkulu wasesithi hayi awusayi kungena eKhenani iBhayibheli liyasichazela ukuthi uMose wafa entabeni uNebo wangcotshwa ngubani uNkulunkulu akula muntu wabonayo ingcwaba likabani likaNkulunkulu sibalele uJuda lapha sixoxe ngenceku uMose ekufeni kwayo uJuda uverse ngu9 yes ithi kodwa lengilosi enkulu uMikhayeli lapho ephikisana loSathane ngesidumbu sikaMose kazange alokothe ukumthuka ngenhlamba kodwa wathi inkosi kayikukhuze babephikisana ngani lapha ngesidumbu so uMose wayefile uMose wayefile ngempela Mrs Ncube isidumbu sasinjani sasikhona yes sisibuyiselwa ekuzwisiseni njalo ngezifundo leziyana futhi esidlule kuzo kuyi-continuation ukuthi umuntu ophilayo ngumuntu ohlangene umzimba lo moya wokuphila so nguye umuntu ophilayo Mrs Ncube enje uyaphila mina nginje ngiyaphila Mafore nje uyaphila so kwakungabangwa umoya othile esingathi yiwo umuntu but kwakubangwa isidumbu so uJesu lapha ekuvukeni kaMoses kwakudemonstratewa ukuthi umuntu ukuze avuswe ngokupheleleyo ukuthi umzimba uhlangane lo moya wani wokuphila umuntu abuye akhulume njalo nguye umuntu opheleleyo ongavuswa and wakwenza uJesu before engakabuyi zwana Ncube manje ukuthi isiqiniselo salokho okukhulumayo sisithola kuLuke 9 uMaforo ke wayithinta la entabeni uJesu ekhazimuliswa
Kuthiwa uJesu wathi ekhazimuliswa abafundi basebebona amadoda amabili ayesekhuluma loJesu. Omunye kwakunguMoses, omunye kungu-Elijah. And iBhayibhili liyasicacela khona laphana ukuthi babe ngabantu, babe lemzimba, bengasomathonga, bengasomimoya. So khona lokho kuyasiphendula futhi imibuzo eminingi esilayo ngokuthi ku-resurrection kuminjani, kumbe umuntu ekufeni ube enjani. uMoses wavuswa wanikwa umzimba. uMoses umzimba i-real mzimba ayelayo siyibona entabeni yokukhazimulisa. Yes, khona lapho nxa usitsho uvesi ngo-30 ukuze sikubona ukuthi for sure abavuka sithola ukuthi khona kuthiwa khona belo Elijah sebevukile bakhulumisana bakhuluma. Yes, ikanti-ke nxade lokho esikhangela ekufeni kwakhe uMose sithola ukuthi wangcwatshwa waba seliveni wafa simbona esevuka entabeni ezimangaliso esesenelisa ukuthi akhulume ngemva kovuko. Ngiyakhumbula ukoteke yadlula sike sakuthinta sikhuluma ngoMose ukuthi wahlala isikhathi esinganani efile asikwazi. Kodwa uMose irecord ithi yona wafa wangcwatshwa. Isikhathi asihlalayo kuze kufike kuvusweni asisala. uJude bese sitshela ukuthi uMose okunye balaleli okwenza ingcwaba lika Mose lingaziwa kuthiwa abantu bakweIsrayeli ngenxa yenkolo ezazibaqaqile babeyagcina sebekhonza uMose ngezimanga ayezenzile. Sasinanzelela inkolo eziningi kungathiwa omkhulu wabo sefile uyathola sebesiyabuthana khona pha sebekhonza yena lo omkhulu othile. So uNkulunkulu wakwenza ngabomo ukuthi bangabi kwazi ukubana uMose njani ufele ungcwatshwe kodwa indaba esingayo yikuthi wavuswa ngomzimba wona lo. Sikhuluma kanje umzimba kaMose awukho emhlabeni anti kunjani? Yes, wavuswa wahamba laye. Sesichasele lapha okamhlanga ukuthi babonakala belo bani belo Elijah beyimzimba bengasomathonga belo Jesu bexoxa beqinisana. So indaba yovuko iqinisekile. Yes, kulolu thethe ngifisa ukuthi ke sixoxe ngalo lapho ukuthi kati kungani uSathane wayebanga umzimba isidumbu sikaMose. Okay, ungayifunda kuhle angithi ithi ngokona wokuchayidwala kabili uma for ukuthintile. uMoses ngokufaneleyo ngokuzwisisa kukaSathane phakathi kwempikiswano esilayo wayesengokaSathane. Kodwa uMoses singayifunda kuhle iverse imbali yakhe laphana ukuthi wabuyisana lo nkulunkulu. So sifundani khona lapho ukuthi ngokona indawo yabafileyo labafileyo konke kungokukaSathane. Yikho uSathane wayevuma ukuthi uMoses ungowakhe kodwa sihle sibone uNkulunkulu ngamandla alawo ukubreaka that amandla okufa amandla esono. So yikho simbona ehle ukuthi akazange etshone emchasiseni ukuthi uMoses kunjani kodwa ngenxa yokuthi uJesu nguyimpilo bonke abakholiweyo uMoses wamamukela uJesu wabuyisana laye wayesemele ukuthi abuyele esandleni sikaNkulunkulu. Sindaba eqhathekile ngiyokubuyisana. Loba kuyini esikwenzileyo asibuyisane noThixo kukhona ukuthethelelwa uvuko lukhona ihlobo esithandekayo. Ende siyawunanzelela ukuthi uSathane uyathaba nxa sisifa uyathaba nxa sisona. Ingakho ke nxa sifunda khona phana kubhuku likadade kaWhite uPatriarchs and Prophets singakhangela ku page 478 of 479 kuthiwa khona ukuvuka kwabafileyo wavezwa sobala ngempela kokuphela. uSathane wayangeka abalungileyo abafileyo bazaphila njalo. Yes, okunye ngifuna sikukhanyele ake sikhanyele lapha uMose bamalisa ukuyangena eKhenani lomhlabeni la angithi vele wazibona eseseKhenani lasezulwini. Ungabala kuhle kwamdanisa kakhulu uMose kazange ukuthakazelele wazama ukuyacela ukuncenga kuNkulunkulu ukuthi sure yimi embatshelileyo ukuthi siyiKhenani
angisayi kungena ngenxa yalokho kuthiwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi uMose wayengumthungameli wathi hayi awusayi kungena isigwebo sakho sithi akunjani awusayi kungena sibonani ngoNkulunkulu nangu semthatha usemuse eKhenani lasezulwini emalisile iKhenani lasemhlabeni sifundani langezimpilo zethu lo Thixo lo esimkhonzayo umlimo omuhle ungayitrace kuhle imbali yona lesikhuluma ngayo uMoses okwakuqala kwathiwa akachaya idwala walichaya laphuma amanzi okwesibili kwathiwa akakhulumelana yena walichaya kangaki kabili ngesymbol uMoses wayesehamba against icebo losindiso uchaya idwala kwakusitsho ukuthi uJesu uza kufa kanye then uJesu esefile umuntu wamamukela umuntu sokumele akhulumisane lo mlimo through uJesu kakusamelanga uthi crucify Jesus again so uNkulunkulu usebenza kanje nxa kuyikuthi singahamba against icebo losindiso we suffer the consequences zokuthi sihambe against ucebo losindiso kodwa nxa sivuma sibuyela kuye ngokukholwa uyasithethelela kodwa kakuthi ukuthi kasisasoze siphunyuke kakuthi ukuthi sesizaphunyuka kuma consequences alokho okubuhlungu kahle ngikhulume ngeKhenani lemhlabeni kancane ungathola ukuthi bengisidla kubi hallo ngithi ngisidla kubi ngibe sengibuyela kuThixo ngidle ngithi Thixo ngicela undithethelele ukudla okuningi engikudlileyo kwabulala umzimba kuza ngincichisa iKhenani lokuphila kuhle lapha emhlabeni kodwa ngoba sengivumile ngingafa yebo ngilokho ngikukhona lokho kodwa uJesu nxa ebuya ngizazuza ikhaya sikuthi ukuthi kuphazamisa vele kukhona lanxa singabantu abahamba noNkulunkulu siqine kangaka ekukholweni ukuphazamisa kuba khona oqathekile nje obesitsho uNcube ukuthi ukubuyela kuNkulunkulu sizehlise uyasamukela futhi this is powerful ukuyembuzweni okade ubuziwe sifunda lokho ngokuthi uMoses angangeni elizweni lesithembiso lapha emhlabeni kodwa siyembona esesezulwini mina ngifunda ukuthi uNkulunkulu amehlo ethu lemicabango yethu ifiphele kasikwazi okukhulu uNkulunkulu akujonge ngempilo zethu kwesinye isikhathi siyakhalela izinto ezinye ezincane kanti uNkulunkulu lezinto ezimangalisa ezibonakeleyo khangela uMoses kuthiwa wancenga uNkulunkulu kanengi kakhulu uNkulunkulu wazi wamkhuza ukuthi ungaphindi uzoncenga safuna ukuyizwa angifuni ukuyizwa linda wayefuna ukuyangena esithenjisweni seselizwe lalapha phansi kodwa uNkulunkulu uEphesians 3:20 akutshoyo ukuthi uNkulunkulu lamandla okwenza okungangale kwalokho thina esikucabangayo so asivumeni uNkulunkulu athathe indawo ezimpilweni zethu singalimithi uNkulunkulu yikho even nxa sithandaza kasivumeni ukuthi intando kaMlimi kayenziwe kithi singaprescribele uNkulunkulu ukuthi kenze lokho empilweni zethu asimamukeleni uNkulunkulu samukela intando yakhe yabona amaKristu ungabona sesinjalo sesiqalisile ukukholwa iningi lethu sifuna kwenziwe ngokwendlela yethu umcabango wami ufika ukuthi funa ingxe uMose ngabe wahamba kuleli Khenani ingxe wafika akhonza ezinye izithixo kumbe afike akhonzwe yena awe uMose so uNkulunkulu yazi wamvikela wamthatha wathi kahle nguse kuKhenani elingcono just imagine usuke kuleli lemhlabeni ayilihawukele and uNkulunkulu kungaphezulu komcabango ngubani engakucabanga ukuthi uMose usesekhaya ezulwini asifundeni balaleli ukumethemba uJehova mdala kulamandla lokho ukhuluma so nginanzelela ukuthi kwesinye isikhathi ukufa komKristu kuyibenefit kumKristu kubuhlungu kwabaseleyo kunjalo kumKristu kuyibenefit ngoba efe ekholwa akuyikuthi ufe ekholwa ukuthi uJesu uza kungivusa but kwabaseleyo kubuhlungu kuzamela ukuthi baduduzwe kusiya phambili so ngithola ukuthi kasinanzeleleni izikhathi eziningi ukuthi uThixo ulecebo ngezimpilo zethu
kwesinye isikhathi singathi sesifelwe sidabuke size siphume endleleni kukanti esimdabukeleyo saze saphuma endleleni yena ufe evele ekhona. Yes. Yikho kukhalelwa ukubana sisixwayiswa ukubana nxa sikhala asikhaleni njengabantu abalani abalethemba. Ukukhala asikhaleni kodwa asikhaleni njengabantu abalethemba. Ithemba lethu yilo nalolu olovukwa. Ake sikhangele lokho endulo khona phana even ku Old Testament ungakhangela amakhosi akuqala uchapter ngu17 iverse ngu8 usiya ku24 lamakhosi esibili ngu4 iverse ngu18 usiya ku37 kulabalingisi sifuna ukuthi sike sibakhanyele lapha umama wasesizarafethi lo mama umshunemi siyamthola kwakuqala uElijah ubalekela uJezebel kulelo lizwe kwase kulendlala anti sayikhumbula indaba uyafika kumama lo wasezarafethi bahlale athole indawo yokuphepha athole ukudla ngokuhamba kwesikhathi ingane yakhe indodana yakhe ayelayo eyo yodwa njalo yenze njani iyafa sesithola isimanga likhumbule sikhuluma ngovuko ngapha kwesiphambano ungasibalela ivesi lapha na uvesi ngu17 ithi ngemva kwesikhatshana indodana yomfelokazi owayengumnini indlu yagula wakhula umkhuhlane ngamandla yaze yema ukuphefumula umfelokazi wathi kuElijah kanti kuyini ongizondela khona wena muntu kaNkuluNkulu kambe ungabe ulande ukuzangikhumbuza ngesono sami ukuze ubulale indodana yami na uElijah wasephendula wathi nginika indodana yakho wayiphatha ngezandla lindodana wakhwela layo waya endlini ephezulu ayehlala kuyo wayilalisa embhedeni wakhe wasecela ngamandla kuJehova esithi yebo Jehova uNkulunkulu wami wehlisele umonakalo lakulo umfelokazi engihlezi kuye na ngokubangela ukufa kwendodana yakhe na wasezelula ecambalala phezu komfana kathathu ecela kuJehova esithi wena Jehova uNkulunkulu wami ake ubuyisele impilo yalomntwana uJehova wakuzwa ukukhala kukaElijah la kanye impilo yomfana yabuyela wavuka waphila indaba ithathekisayo ngikhangelela amakhosi esibili khona sifuna ukuthi sikuboleke sifuna ukuthatha lapha sikuhlanganise esasivulela laphana asikhangeleni indaba leyi kaMama wasezarafethi umntwana kuyavuma futhi ukuthi abantu abakholwayo ngoba uElijah la umele uKristu angithi be ukuthi sikholwa sinjalo sigulelo ayithi umuntu wagula wagulelani futhi ukufa wafa kuyini esikutholayo kumbe usibalele sifuna ukuhlanganisa amakhosi esibili 4 verse 18 ungadobha amavesi siyabo 30 khona pha okay sizayiqalisa ku verse 30 ithi kodwa unina womfana wathi ngeqiniso elinjengoba uJehova ephila la njengoba uphila angikukuchiya ngakho wasuka walandela owesifazana uGehazi wahle wagijima phambili wayabeka intonga ebusweni bomfana kodwa akuzwakalanga lutho njalo kayinikinyekanga ngakho uGehazi wabuyela ukuyahlangabeza uElisha wamtshela wathi umfana kavukanga ekufikeni kwakhe endlini uElisha wafumana la kanye nangu umfana esembhedeni wakhe ufile wangena wavala umnyango baba bobabili lo mfana wasekhuleka kuJehova wakhwela embhedeni wacambalala phezu komfana umlomo emlonyeni amehlo emehlweni izandla ezandleni uthe esazelula phezu komfana umzimba womfana waqalisa ukukhudumala uElisha wafulathela wahamba endlini waphinda wabuyela embhedeni wacambalala phezu komfana umfana wathimula kasikhombisa wasevula amehlo right sifuna sivumelane la ukuthi laba babefile lencazelo lethwa la nxa sokuthiwa umzimba wagudumayo uthi usuqana phela kuthiwa babefile omambe sebezame konke behluleka sifuna ukuthi sithole lapha kulaba bazalwane bobabili omama laba ukuthi bobabili kuyini okuhambelanayo esikufumanayo njalo mahluko bani kuzindaba zabo mayelana ngovuko
kuyini esikutholayo ongabe kuyahambelana lokwahlukeneyo kwezindaba zabo bobabili. Sibona lo kulo Elijah omunye kulo Elisha. Yes, ngithola ukuthi bonke amadoda lawa kabazange bavuse abantu laba. Wayevusa nguNkulunkulu. Alright. Ngithola ukuthi kwakhona olamandla even ku Old Testament. Owayelamandla owayesebenza ekuvusweni kwabantu nguNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu nguye okwazi kahle umzimba womuntu. Ungananzelela amadoda lawa ayecela ukuthi impilo kayibuyele. Nxa sikhuluma ngempilo usukisela even eDeni ngale babe sidla isihlahla sokuphila. uNkulunkulu sebedle uAdam lo Eva sebedle isihlahla sokwazi okuhle lokubi wabaxotsha ukuthi bangadli okwesihlahla sokuphila wenze ukuthi bengaphile esonweni. So nxa sikhuluma ukubisela kwempilo sikhuluma ukuthi babecela kakhulukazi ukuthi uNkulunkulu kathathe indawo ngoba kunguye ophani impilo. Siyabonga. Yes, nxa sikhangela omama laba bobabili sithola ukuthi umama weZarafethi wayengumfelokazi. Njalo wayeswela. Kodwa waseshunema umkakhe wayekhona. Njalo wayenothile. Ungithathekisa ukuthi khona abantu babo bonke sebefile bavuswa bonke. Bona uNkulunkulu olothando. Ongakhethi. Abayanga abanothileyo wabanika okufaneleyo bonke. Bekungithathekisa nje khona isikhathi cha ngokuthi kuvuswa abanothileyo. Ngenza sigijime ngelihlo lethu sizanceda lo ngoba kuthi kule no mina okufanana engunazele kubomama laba ukuthi babe lokukholwa. Khangela ukuthi nxa sokwehla kwesokwehlukufa amehla ababheka ngapi. Lwana wahle wagijimela kuElijah ekwazi ukuthi umprofeti kaNkulunkulu endekhangela imbali yasitshela ukuthi umama weZarephath wanakekela uElijah ngesikhathi sendlala kunzima. Lo oweshunemi kuthiwa bathi bebona uElisha ezidlulela bamnanzelela ukuthi uyinceku kaNkulunkulu bamenzela indlu elendawo yokufunda ilizwi lendawo. So ngiyakukholwa ukuthi omama laba babekholwa. So bazwisisa lokuthi nxa sokonakele nxa sokungena ukufa sokungena iintruder isitha singachaya impilo ngubani. Ngoba lekwazi ukuthi uNkulunkulu kalampilo hayi uyimpilo ngokwayo because uNkulunkulu is self-existent. Nguye yedwa ongaderive ngeyami kadepend ngolutho. Yithi so sinjalo. So esidala nje obede sikhuluma ngendaba yokuthi umuntu vele ideath kuyi-reverse kwalokhuyana okwenziwe kuqaleni. Impilo umoya wokuphila ungama ukuflowa usikimi kuthi ukuthi impilo ayibi khona. So babe omama laba babemkhulu uNkulunkulu ukuthi nguye yedwa onga-imphatha impilo. Kuthi ukuthi khona lapho Mrs Ncube ayisibo bodwa babe abafelwayo. Baningi abafelwayo kumshunemi kwesigabeni sabo ngesikhathi esifanayo. Ngiyakholwa ukuthi abanye babebutheni lalo umama lo umfelokazi waseZarephath. Kodwa kulabo bavuselwayo labo babekholwa kuphela abaxhumana lalo wayengasinikeza impilo. Ufuna ukukhuluma? Yes, bemfuna ukuthinta kumama lo waseZarephath. Lanxa wayekholwa kumprofeti kaNkulunkulu. Kodwa alubana umntwana esefile uba lokukhonona. Uzakhuluma ukuthi khona nxa sifunda lapha kuvesi ngu17. Okay, kuvesi ngu18. Yena wasesithi kuElijah, ungibangisani wena muntu kaNkulunkulu na? Uzile kimi ukuba izono zami zikhunjulwe lokungibulalela umntwana na? Kuyafika kwesinye isikhathi nxa sothe ukufa kwasizuma. Sikhuluma kwesinye isikhathi sesigabhele. Ikanti ke uNkulunkulu ulecebo ngakho konke okwenzakalayo. Khangela ngale kwakhona umntwana sevusiwe. Ngakho ke ngithola isifundo esimangalisayo babukela labalaleli ukuthi iloba yini okusifikelayo iloba ukufa khona esikwesaba njengabantu nxa kufika kasingakhohlwa ukuthi uNkulunkulu utheni ngokufa. Balele abafileyo nangu sevusiwe. Lokho kulamandla kakhulukazi. Esinye isifundo engisizuzayo sikhangela impilo nje esiyiphilayo kulezi insuku.
ukuthi uNkulunkulu wayevusa ngaleso sikhathi abantu asebefile. Esefile umuntu uNkulunkulu awuvuse umzimba wona lo. Kukangakanani kithi balaleli esisaphilayo. Kambe uNkulunkulu engehluleka ukuvusa umzimba wakho ophilayo yini? Ngabe ule addiction olayo isikungcwabile, ubone ngani lanxa ukhangela uzizwa ingani empty, uzizwa sungani ufile. Silipha ithemba ukuthi uNkulunkulu nxa wavusa abafileyo uyenelisa ukuvusa umzimba wakho ophilayo. Omunye abe walahlekelwa izihlobo labangani, kathesi sezizwa empty engani laye sefile engakafi. Umzimba wakho saphila wona lo. uNkulunkulu lamandla ukuthi awuvuselele ngoba elamandla okusiza abantu. Amen. Sibonga idimension elethwa nguNcube also ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukuvusa nje wavusa even amathambo kweZekhiyel uyenelisa ukuvusa kube lempilo. uNkulunkulu unguye uyimpilo okuwathintwa ngumhlanga. Asiqhubekeni sikhangele lapha. Singathi laba babevuswa endulo. Asike sikhangele kuTestament elitsha. uJesu sebuyile ekuwona lo umhlaba. Makhangela uLuka ngu7 verse ngu11 kusiya ku17. Kuthiwa kwakulo mama othile ukhulunywa ngokuthiwa ngumfelokazi waseNayini. Ngasibalela mhlobo wami. Ithi lapha kungakabi isikhathi eside ngemuva kwalokho uJesu waya edolobheni okwakuthiwa yiNayini. Abafundi bakhe kanye lexuku labantu elikhulu babehamba laye. Wathi esebanga entubeni yedolobho khonapho umuntu ofileyo wayethwelwe ekhutshelwa phandle. Eyiyo yodwa indodana kanina wayo. Lo nina engumfelokazi. Ixuku elikhulu labantu bedolobheni lalilaye. Kwathi uJesu embona umfelokazi wamzwela usizi wathi kuye, ungakhali. Wasesondela wathinta ithala elalilesidumbu. Kwathi labo ababelithwele bemampo wathi jaha ngithi kuwe vuka. Indoda efileyo yavuka yahlala yasikhuluma. uJesu wayinika unina. Hey madoda. Nansi indaba ethathekisayo. Kusemngcwabeni nansi imoto enyarazo iconvoy bayakhona lemvuthe bahlanganele uJesu. uJesu athi hayi kakuvukwe. Into esithathekisayo uJesu kuthiwa kwahamba njani la? Wacelwa yini uJesu ukuthi azosiza? Kuyini okwahamba? Kuyini okwenzakalayo? Kuthiwa uJesu lapha ehamba khona izikhathi eziningi. Kuthiwa wayefika esilisa. Nakulamanye amadolobho kumbe ezinye izigaba okwakuswelakala lo muntu ogulayo esefikile uJesu. Kuthiwa wafika welapha bonke abakhona lapho ababegula. Kuyini esikutholayo kundatshana le? Uyakwazi ukuthi umbuzo wakho maforo nxa siqathanisa labo mama ebesikhuluma ngabo oweZarefath loweShunem. Kuthiwa nxa basebengenelwe yikufa bagijima bayacela uncedo. Kodwa lapha kuthiwe uJesu wathi embona kuphela. Umama lana engacelanga. Kuthiwa wayekhala. Kuthiwa uJesu wasesiba lesihawu. Wathunga ungakhali. Ungakhali. Mina isifundo engisithola lapha ukuthi umusa kaJesu akadingi ukuthi size siwucele. Umusa uthululiwe. Yikho John 3:16 esithi uThixo wathanda ilizwe kangaka. Kumbe siyamthanda kumbe kasimthandi. Umusa lothando luphiwe. So ngithanda ukuthi sinazele inhliziyo kaJesu esimangalisayo. Eso siyafinyelela loba ngubani. Lokhalo kokuthi kaboni ukuthi uncedo luyavela ngaphi. Ngiyakholwa ukuthi umfelokazi lo nxa wayevele umfelokazi. Indodana ayise usezibonenga lengqondo angikholwa ukuthi wayelazi lokuthi kulobani eduzane lokuthi ixuku selimele into ayibamampo ababethwele sebemeleni angikholwa ukuthi wayebona ukuthi kwenzakala phela ungafelwa. Kwesinye isikhathi uyabangasabona lo ukuthi ilanga kade liphuma ngaphi lisiyatshona ngaphi. So umumo njalo uJesu waba lesihawu kungacelwanga wa extender
isisa wamvusela owakhothandekayo. Yes, sikhuluma mdala. Hayi inkosi uyandithathekisa uMrs Mhlanga. Ngifuna ukukhuluma ngondoda lo wayesefile. Indoda lo wayesefile kuthiwa babemthwele sebemsusa. Bathi bemsusa uJesu wafika wapha impilo. Kunjani? Ungananzelela empilweni kwesinye isikhathi uphila uyafa ubulawe isehlakalo sempilo. Kuvamile ukuthi abantu abasemaduzane bakususe bangakulandi. I-example elula kube yi-situation kasithi yomuntu odivorcileyo. Kulula ukuthi umKristu athi uNkulunkulu uyayizonda idivorce. Engazange wasondela wancedisa umuntu lo ebuhlungini bakhe. Ahlalahlwe angani umuntu ongcolileyo onjani. Kukanti ke uJesu umuntu lwana eyedwa uyabuya aphe impilo. I-church kumele ibe yindawo yokuthi abantu abangani babulewe yizehlakalo zempilo siyafika siphe ukwelapha ngokuveza uJesu opha impilo. uJesu nxa umuntu edangele kasithi ule addiction umuntu. uJesu anti i-addiction liyani yabimbulela umuntu. Omunye uyabe sithi lobe hlezi so azizwe ingani yena ungcolile. Uyabe ezizwe engcolile engekho worthy ukuya kubani? kuNkulunkulu ezizwe file yiyo isituation edlula phakathi kwabantu abaningi. Kodwa uJesu nxa ubuya ethi mntanami nxa uvuma ngiyakupha impilo. Ngikupha ngani? Ngisusa i-addiction ngokuthi mina ngihlale kuwe. Ngithi phakathi kobuhlungu labo buzwisiswa nguwe wedwa ufile unguwe wedwa. Abantu bengakuthwala bethi bawuhambise kachana yena nxa efika uthi nansi impilo ngiyakwelapha. uNkulunkulu esimkhonzayo ulesineke njengoba sisho njengabantu sasincede yini abantu abangasicela abafuna uncedo bengasicelanga. Silozwelo yini? Silezihlobo ezinyaziye esikolweni abala kudla ama rentals ngabhadalwanga. Uthole mina wami ngifaka esikolweni esidulayo kodwa isihlobo sinja simelela ukucelwa yini kumbe lathi kuyasifikela ukuba nasinakekele. Ukhona lokho okuthintayo. Isikhathi esiningi silezi izathu sokuthi indaba singafinyelela abanye. Ikanti ke singananzelela uJesu la ewanganika izathu zakhe zokuthi angafinyeleli. Ngoba singananzelela impilo yakhe sifunde ngaye emuva ukuthi wazalwa okomuntu ohluphekayo. Waphila impilo yokuhlupheka. Kodwa simthola loba kunjalo uya extenda abe lesihawu nxa ebona abantu behluphekile. Okunye kungithinta ngalo umama lo wayengumfelokazi. Elendodana eyoyodwa. And indodana lesithola ukuthi iyafa. Kambe uNkulunkulu wayemzondeleni. Ngoba kwandile isikhathi esiningi ukuthi singathola ama situation esingani asuke ayahanda abamanengi emuntwini oyedwa. Sesibona ngani mhlawumbe uNkulunkulu umlahlile, uNkulunkulu umzondile. Ikanti ke siyathola ukuthi khona hayi uJesu akufuna ukuthi siphile. Yikho wamvusa lumntwana. Okunye kungithintayo ukuthi nxa singakhangela abasemuva uElijah, uElisha, indlela abavusa ngayo abantwana labo nabefile. Le ndlela uJesu asevusa ngayo lapha. uJesu sifunda ukuthi khona wafika wathinta ithala nxa babelithwele. Wasekhuluma wathi jaha ngithi kuwe vuka. Ofileyo wavuka waqala ukukhuluma wasemnika unini. uJesu sithe khona nqade sikhuluma lapha uMrs Mhlanga uthintile wathi uyimpilo. Esefikile impilo yaba khona. Umntwana wavuka umnikeza unini. Akwazi ukuthi Mrs Ncube indaba leyi ekaJesu yokuthi athinteke ngemumo esiyabe sesiphakathi kwayo. Kulondodo obhalayo maforo kuthiwa ngoDwight ulesinye statement asilethayo uthi umhlaba kawuyizwisisi theology. Kodwa umhlaba uyawuzwisisa umusa. Come on. Ivangeli eliqinisileyo liqotho yilo lelo elenhliziyo ethintekayo ngomumo umuntu abe phakathi kwayo. Thina kwesinye isikhathi silohlupho lokuqina ngetheology, siqine ngevesi. Kulungile ivesi iqinisile.
kodwa uJesu indlela yakhe yokufinyelela abantu yayingaso ye-theology purely, yayingeyomusa. Kuthiwa inhliziyo yakhe yayithinteka ngomumo, yikho wayehambe ekhulula abantu bonsathane bopha abantu ngamadimoni. So amuvu ebona abantu belambile, iheart yakhe ithinteke. Ngicabanga ukuthi lesi sifundo sizosichallenge ukuthi njengamaKristu sinenhliziyo kaKristu inethintekayo. Inhliziyo zethu zomile stone vela zilandaba umntwana ehambaze, umntwana engaye esikolo siyabe thina izinto zethu ziyakwana labantwana bethu silencazelo into zo. Yithe sinjani, kodwa ngicabanga ukuthi ivangeli eliqinisileyo ngelithi ayisimi ngomunye umuntu. Yikho kwenza uKristu wasuka ezulwini wazophila impilo ephansi kangaka ukuze azuze thina. Wayesenzela thina ukufinyelela thina. So ngiyafisa ukuthi umoya onjalo ngawe uyasehlela ukuze sithinte. Mina nyake mbona kwesinye isikhathi sabe sesenza iprogram. Uyakuyibona encebe iprogram nxa sokuthi hayi sile program wonke umuntu kalethe. Lo ngafili lutho uyaletha. Kodwa bekufina ukuthi ngasi lenhliziyo ezizathintwa yimumo abantu abaphakathi kwayo. Yiso isiKristu. Powerful. Asikuhlanganiseni lokho okwenziwa nguJesu. Sikhangele indodakazi kaJairus. nguJesu futhi uJairus kuthiwa wayengumthungameli lapha, engumbusi wesinagogue ethile, engumuntu wazakalayo. Sibonile umama lowana okwathintwa nguMrs Ncube waseZarefat engumyanga. Sambona umama womshuneni wayenothe kakhulu. Sambona leyi mfelokazi lo waseNayini. Sesibona futhi indoda leyi okuthiwa nguJairus, indoda elento zayo ingumbusi. Angithi phela bonke laba kulezi zinto ezenzakalayo uJesu ofanayo uyathinteka. Engakhathalekile ukuthi lo ngumhlobo bani, yiklasi bani. Abanye bakhona laba abenzelwa umusa babengasomaJuda, kodwa uJehova wadala abantu bonke, nguye obadalayo, wayebadala kakutsha ngoba ukuvusa umuntu yikumnikeza impilo kanjani kakutsha. Asikhangele uMark 5 ivesi 21 kusiya ku24. Ucuphe enye ivesi khona pha ku35 kusiya ku43. Sibone ikakhulu kumbe kwehluye kuMark 5 verse 35. Sikhangele lapha ukuvuswa kwendodakazi kaJairus. uJesu elokhu esakhuluma kweza amanye amadoda ephuma endlini kaJairo, induna yesinagogue, athi indodakazi yakho isifile. Alright. Kambe usamhluphelani umfundisi na? Oh yes. Akaze akunaka lokho ababekutsho uJesu. Wasetshela induna yesinagogue wathi ungesabi, kholwa nje kuphela. Verse 37. Kavumelanga muntu ukuba amlandele ngaphandle kukaPetro, loJakobe, loJohane umfowabo kaJakobe. Bathi befika emzini wenduna yesinagogue, uJesu wabona isiphithiphithi abantu bekhala, benqongoloza. Wangena wathi kubo, ngesani isiphithiphithi sonke lesi, lo mkhosi wonke lo? Umntwana kafanga, kodwa ulele. Verse 40, kodwa bamhleka. Esebakhuphele phandle bonke wathatha uyise womntwana lonina kanye labafundi ayelabo, wangena labo lapho umntwana ayekhona. Wambamba ngesandla wathi kuye, Talitha kumi, okutsho ukuthi ntombazana, ngithi kuwe sukuma. Masinyane intombazana yasukuma, yahamba. Wayemdala okweminyaka 12. Lokhu kwabamangalisa, baphela amandla. Wabaqonqosela wathi bangazisi muntu ngalokho, wasesithi kabamuphe ukudla untombazana. Nanso enye indaba esitholayo uJesu kulama lessons amaningi lapha esingawacupha ngomusa kaJesu, ngothando lukaJesu. Okwakuqala kuthiwa walandwa nguJairus, wamtshela ukuthi indodakazi yami njani iyagula, gulela ukufa. Angithi vela Jairus futhi wayekhonza, kanti liyakubona kuyenzakala kwabakhonzayo. Engakafiki lo Jesu babuya bathi usefile, anti sizwile indaba. Kuyini esikutholayo la ngokukholwa? Ngifuna sithinte futhi indaba uJesu ayilethayo yokufanisa ukufa lokulala. Kuyini esikufundayo khona lapho? Yes, ngingakabuyi khonapho ngicela ukuthatha lumqondo. Uyabona indoda lo wayelemali njengalokhu ukuchilo, wayelezinto zakhe.
but nxa sokusiya ekuvusweni komntanakhe kazange aconsult imali yakhe. Uyabona imali ungaba layo kathesi ku context yeZimbabwe. Ngaplana ukuye folosi sisuka la ngiyashuta ngiye folosi, ngaplana ukuya ngaphi ngiyashuta, ngaplana ukuthenga lokhu ngiyakuthenga. But nxa sokusiya ekuvukeni imali yami kayivusi umuntu, imali yami kayivusi okungaphakathi. So esiya kukho ukuthi ezimpilweni zethu uzananzelela ukuthi uJesu kwakusithi abalemali bangamlanda bekholwa wayeminister kubo, abangabayanga bangamlanda bekholwa wayeminister kubo. Kulabantu ke empilweni yethu abathi bangaswela sebebona ingane abanothileyo kabasoze balingena izulu. Kumele sikuzwisise ukuthi sonke uJesu akufunayo sinothile kasinothanga ukuthi sivuselelwe isiKristu sethu. All right. Nangu Jairus indoda enothileyo uyabuya lesikhalazo sakhe uJesu angenele. Kuthiwa wachiya labanye abafundi. Kuyini esikutholayo? uJesu umthathekiswa nguJesu nxa bemtshela uthi hathi kafanga ulele. Kunjalo. Bese nithathekiswa ngoverse 40 kuthiwa khona bamhleka ukunya. Kanjalo. Liyakwazi ukuthi indaba nale sikhuluma ngayo indaba yovuko. Kwabanye abantu ibukula indaba yokuhlekisa ngayo. Uthi kambe umuntu uzavuka. Nangu kwenzakala. Kodwa ke sikutholayo ukuthi ngemva kwakho uJesu uyamvuza. Izinqobi bahleka umnikazi wempilo olethe ozobanikeza impilo. Banjalo abantu mbona uSathane lapha ehleke ethi akusoke kwenzakala lokho angithi phela uJesu kodwa uyasenza isimanga afinyelele indaba eqhathekile indaba abatshela yona indaba ayikholwani okudingakala kuphela ukuthi kholwa ukuthi kunjani kuzakwenzakala. Silabo abaningi abathandwa bethu sihlobo asikholweni lathi sibambelele masinyane hayi ingonyama yakwaJudiya siqhaqha isibhakabhaka abuya azosithatha siyekhaya ezulwini. Utholani lapha mhlawumbe? No, mina bengithola lapha ukuthi nxa kuthiwa ukufa kuyikulala uJesu esithayo lele. Kule ngoma engiyithandayo yamasabatha ekhuluma ngokuthi ulele kuJesu ulele ubuthongo kibo akulamuntu ongamvusa aphandle kwalo yimpilo xa uJesu esefikile. So uJesu nguye yedwa olamakhiye. Utsho njalo lapha ukuthi yimi engilamakhiye awe Hades lawe indawo yabafileyo. Nxa uJesu ekhona kulempilo. So asikukholwenini ngifuna ukugcizela lokho okutshiwo nguMsisi Ncubo ukuthi abantu bahle kusulu. La nxa ujumayela indaba yokuthi hayi singakhalini kwasikholweni uzavuka. Abona nje kuyini inkohliso kumbe kuyinto engabambekiyo. Kodwa imbali yasivezela ukuthi uJesu wahle wayidemonstrate indaba yokuthi lathi esifakathesi sizavuswe kupheleni kwesikhathi. Ngiza kupha umzekeliso ngami. Amna ngangakholwa ukuthi iBhayibheli ngizafa libamba sibili ngilandela umlimo and ngibona uthando lukaMlimo. Kwesinye isikhathi nxa abantu behleka mina ngithi bayazwisiseka ngoba into nxa ungakakhangelisa amehlo akho kuyo iyabe ingani ibula. Yakwazi ukuthi ukhona onatha utshwala genuinely engela ndaba lo Jesu and kungani kunormal ungambisela iBhayibheli so uyakuhleka usulu and egenuine ekuhlekeni kwakhe kungamake sense. Na I still remember ake ngaba njalo uthi abafana bayehamba eBhayibheli dalezi ziyabhayiza le but uNkulunkulu ngothando lwakhe he appeals kuze kufike ekuthini into leyi phela uyabona utshwala kabususi isono buyagcizelela isono, imali kayisusi isono iyagcizelela isono, lokhu kakususi isono kuyagcizelela isono. But uJesu kuphela nguye osusi isono. Singakuzwisisa khonokho ukuthi uJesu kuphela nguye odila lesono okunye kuyangezelela isono. Yes. Asimethembeni uJesu. Asitholakaleni njengabantu abakholwayo. Uyazenza izimanga zihlobo ezithandekayo. uJesu uluthando. Amen. Kulomunye umlingiswa lapho uLazaro indaba esiyaziyo esijwayeleyo
ekuJohane ngu-11 sifuna ukuthi sike sithole amanye amaqiniso akhona phana mayelana ngokufa leli qiniso silokho silifithizela indaba yokulala okwakuqala uJesu uyatshelwa ukuthi umngane wakho omthandayo yenze njani uyagula labangane bakaJesu bayagula abantu baningi abantu abangakholwayo bathi hayi nxa usindisiwa usagula awusahlupheki hayi kuthiwa umngane kaJesu wagula uJesu wazithulela futhi wagula babuya futhi bamtshela ukuthi sefile waqhubeka ngomsebenzi uJesu amaJuda ayekukholwa ukuthi umuntu okuthiwa ufile impela umele abe sefile insuku ezintathu kumbe ezine babethi kulokunye ababekukholwa nxa zingafikanga insuku zona lezo wayesithi hayi kumbe ufeyintile kumbe bengakafi umoya ubungakaphumi liyakuzwa yini so uJesu uyalinda ngabomo lizananzelela ukuthi abanye abalingiswa laba babevuswa khonapho babevuswa maduzane besanda kufa kumbe so now lapha sithola indaba kaLazaro ngifuna sichuphe okuthile lapha uNkulumo yethu la esingakuthola ngalokho ababe uthiwa uJesu ubuya after 4 days wafika wenze njani futhi wamvusa uLazaro ngelizwi lakhe wamqamba yena yedwa ngoba uJesu impilo angithi kuyini isihlobo zami esikutholayo uJesu futhi uthi batshela uthi ibizo igama lika Jehova limele lidunyazwe ngokufa kumbe lokugula kukaLazaro kuyindlela bani eladunyazwa khona igama lika Jehova kule indatshana dobho ongakudobha mhlobo wami ongadobha ngakudobha umuntu yakwanisa ukuthi agule physically kumele sikuzwisise ukuthi whether ngumKristu whether kasomKristu kulesikhathi impilo ekhutha khona ugatsha uyazithola usulaliswe esibhedlela uyazithola ulambile and imali ingekho uyazithola uaffected physically kodwa engikwaziyo ngabantwana bakaThixo yikuthi uThixo uyapha ukuthula uyapha impilo phakathi kokungcwatshwa physically kwakho ngagula uthi sugulile uNkulunkulu akwenzayo yikuthi isono sisusiwe kuwe uyakupha ukuthula phakathi kwani kokugula so sonke siyahlangana lezehlakalo zempilo abakhonzayo labangakhonziyo kodwa thina esikholwayo silethemba njalo siyake sikubona ukuthi uThixo uba lathi phakathi kwezinhlungu embuzweni olethileyo maforo ngithe ngifunda indaba kaJohane ngo-11 ukuthi uJesu kuthiwa wakhala ngayifunda ku Desire of Ages ithi okwenza uJesu wakhala ukuthi ibizo likaNkulunkulu babe amandla kaNkulunkulu kwakufanele ukuthi ayemela awaveze ukuthi yena nguye oyimpilo babe ngasoze bakholwe njengakhona okade ukukhuluma ukuthi babefuna ukuthi umuntu aqale afe bese besithi ngoba kuthi ukuthi ezinye ama-resurrection babe ngaweyisa bethi hayi vele umuntu befeyintile kodwa uJesu wakhathazeka ngokoma kwenhliziyo ukuthi ngibuyile njengempilo but kodwa sibona amandla kaNkulunkulu ibizo likaNkulunkulu liglorifywa liphakanyiswa ngokuthi uLazaro abizwe aphiwe impilo kodwa kule ndaba ehluphayo ukuthi abantu bacabanga ukuthi hayi umuntu uzavuka njani abadliwe izilwane bona bazavuka njani abachiswa ngomlilo kwaba yiAshi zwanini ekuqaleni iBhayibheli ithi uNkulunkulu wadala njani izinto lezi the word that spoke elakhuluma izinto zaba njalo amandla okucreator la ukubisa kutsha izinto zibe khona akuNkulunkulu so asikholweni indaba ye-resurrection ngoba ikhona iyaphila uNkulunkulu lamandla ukuthi ayifeze alright yes futhi into khona lokho ukuthi labangane bakaJesu bayafa bayafela alright uLazarus wayengumngane kaJesu kudala kwami ngangicabanga ukuthi nxa usungumKristu usukhethile awusela hlupho awusela kufa ongenayo kodwa ngikutholile mina experience yangikhona ukuthi hayi bayahamba obathandayo abaseduze kwakho unjalo ongumKristu kodwa ukuthi ukulahlile okunye okungithintayo ukuthi nxa singananzelela ebantwini bonke laba abafileyo bavuswa kulamajaka nansi intombazana besifunda ngayo sesifunda ngomuntu omdala kathesi so bonke abadala abancane bazavuka
ngesikhathi esiza lapho uJesu esiza. uJehova uthembakala. Ngakungibale lapha uverse ngu25 lo26. Sithe sikuchoice. uJesu wathi kuye mina ngiyekuvuka kwabafileyo lokuphila. Lo okholwa kimi uzaphila loba ezakufa. Njalo lo ophilayo njalo ekholwa kimi kasoze afa lanini. Uyakukholwa lokho na? uJesu sihlobo esithandekayo nguye impilo. Angithi phela uthi lo okholwayo sihlobo esithandekayo nxa lisibona siphambane esitaradini lapho sihamba asifani. Okholwa kuJesu ulempilo. Ongakholwayo lobe ehamba ufile udonda ukuwa kuphela. Ngithi be impilo ikuJesu. Amen. Asikholweni kuJesu uzasenzela izimanga. Singayigoqa njani lindaba? I-degree lakho kalisoze lisusa isono. Indlu yakho kayisoze isusa isono. Imali yakho kayisoze isusa isono. Ongasusa isono nguJesu Kristu njalo nguye igedi lokuya ezulwini. Ukufa ukhona. Wangena. Sizakufa, sizakufelwa xa uJesu engaqhamuki. Okuseleyo ukuthi asikholwe nini. Simamukele uJesu isikhathi sisekhona ukuze sithole ukuphila okungapheliyo lanxa singafa wona lo mhlaba. Amen. Ungabala uDesire of Ages. Ipage ngu500. Yes. Uthi yena kuJesu kuKristu yikho khona okulempilo ingabolekwanga. Impilo ioriginal. Mbona imazo ibhala ukuthi original. Mbona sokulama fake. kuJesu kuthiwa yikho kulani okulempilo ingabolekwanga. Yes. uJesu uyimpilo. Isihlobo esithandekayo loba sifayo asithembeni uJesu. Kukho konke sikwenzayo asibambeleleni kuJesu sikholwe kuye. Labathandwa bethu bonke abafayo abalalayo njobe tshilo. Mizincobe nxa ulele uyakwazi into ezenzakalayo. Awuzaza ngithi phela kunjalo singalala uza kumemeza asivusele empilo engunaphakade. Let's wait asimeleleni lolo suku sihlobo esithandekayo ukuthi sihlangane loJesu. Mamhlanga kuyini ongakutsho usigoqele usikhulekele. Siyabonga babukeli labalaleli. uNkulunkulu afisa sikuzwisise ukuthi indaba yokufa ile solution. Impilo zethu kazipheli nje sibonga ubona zichabalala ziphelele engcwabeni. Mina ngithanda ukuthi kusiqinise kakhulu ukuthi uNkulunkulu sesinikile ubufakazi bamandla okubuyisela impilo. Ekade sikukhangele kuliviki ukuthi endulo uNkulunkulu uvezile ukuthi yena amandla okuphinda abisela impilo ulawo. So kasimkholweni uNkulunkulu lelizwi lakhe sibambisise la khona lokho ievidence esilayo ngalaba abavusiwe izolo okusinika kakhulu isiqiniselo sokuthi lathi lanxa sifayo amandla okuphila inkosi ilawo ukuthi iwaveze ezimpilweni zethu. Asimthembeni uJesu kuvike landelayo sihlobo esithandekayo singakabi lo mthandazo siza kuqhubeka ngesifundo sethu sifithizela indaba yona leyo kufa. Sizabe sikhangela kakhulu ukuthi uJesu wasifela. uJesu wasifela. Imemory text yethu nguJohane 3 iverse 14 usiya ku15. Asambeni siyifunda phakathi kweviki sizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo. Sizakucela lapha uMsimhlanga sikhulekele. Asicimezeni nesithandazeni. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini kalihlonitshwe igama lakho. Siyabonga ukuthi ungamela sona lesi sifundo. Siyalibonga ilizwi lakho elilesithembiso lesiqiniselo sempilo ngangale kwethuna. Siyabonga ukuthi wena uyimpilo, nguwe wedwa lamandla okuyimphatha, nguwe wedwa lamandla okuyipha lanxa ukufa sokustrikile. Siyabonga udumo lokufanele. Sona lesi sifundo kasithinta izimpilo zethu zidala umahluko lapho sifelwa kumbe sisifa. Sicela ukufa silethemba lokuvuka kwabafileyo. Sicela ukuthi lanxa sikhala sikhale silethemba ukuthi kwelinye ilanga nxa sife sithembekile sizahlanganiswa labethu abathandekayo siphinde siphile futhi. Siyabonga ngelizwi lakho elesithembiso. Udumo lonke lufanele uphiwa wena ngoJesu inkosi. Amen. Amen.